Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, сиздерге şu Баткен элинин атынан кайрылуу жасайбыз. Кайрылуубуздун биринчи эле немеси Баткенди өнүктүрөбүз, колдойбуз деп келип чогулуш өткөзүп дегендериңиздерден биз иш баштасак, мына ал развилка 4 развилкасында пост куруп, Бишкектен балдарды алып келип коюптур. Документальный жүк алып келсек дагы өткөзүлбөй атат азыр. Биз дыйкандар ушул эрте март-апрелден бери 1 килограмм силтир ала албайбыз. Бирок силтирди алып келсек азыр өткөзбөй атат. Амал өтүп кетип атат. 11 гектар пияз эгилген, силтирди алышыбыз керек. Онун тышкары мына Халмион базары, торговый базардан адамдар мал, өрүк алып келе жатса, силер тажик өткөзөсүңөр деп өткөзбөй кыйнап ататтар. Бул пост элди колдобой эле кайтып кордоп жүгөрдү. Сиздерден суранып кетебиз, элдин атынан ошол кереги жок эле посту алып таштап, границаларды бекемдесеңиздер. Биз өзүбүз контрабандага каршыбыз. Границалар бекем болсо эч кандай контрабанда болбойт. Сиздерден элдин атынан суранып кетебиз, ушул посту алып, же болбосо жеңил системасын киргизсеңиздер. Азыркы системасында документ кылгыча жүгүбүз ирип чирип кетпейт. 2 күндөн бери өтө албай турабыз посттордо. Шуну сиздерден суранып кетебиз. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, Коопсуздук комитетинин төрагасы Ташип Камчыбек Кыдыршаевич, ошондой эле төрага, жогорку кеңеш төрагасы Талант Мамутов, буларга кайрылабыз. Баткен районунда, айрыкча Баткен районунда жеке ишкерлерди колдобой эле кордомой башталды. Бар жоку патенти төлөнгөн, жүктүн документтери бар, ошондой болсо дагы өткөрбөй, айрыкча селитра, ун, продукта ошондой нерселер Тажикстанга өтөт деген божомол менен Тажикстанга өтчү болсо ошол жерден кармап туруп, билген жазасын бере берсин. Айылдын ичидеги элдерге селитра, продукта кымбат болуп атат. Мамлекет өткөрбөгөн сайын уже кымбатчылык башталып атат. Муну раз контрабандистпи, контрабанданы чек арада өзү тосуп, билген жазасын бере берсин. Же болбосо Айыл чарба министрлиги селитрадан, башкадан, соляркадан жардам беребиз дейт. Ушул күнгө чейин эч кандай жардамы тийген жок. Карабак айыл өкмөтүнөн болгону 8 тоннага Айыл чарба министрлигине заявка берсек, бир жеке ишкер Мусурманкул деген жеке ишкерге жөнөткөн, биз 6 жолу чыктык, ала албай атабыз селитраны. Азыр жөн эле базардан алгандан да кымбатка түшүп атат бизге. Эгер посттон өткөрбөсө, мамлекет өзү камсыздап селитраны бир жерге коюп, элге арзан баада берсин, жеке ишкерлер селитраны, солярканы ташыбай эле койсун. Анан суу боюнча дагы ушундай. Суулар дагы Айыл чарба министрлигине быйыл 1 миллиард сом каралды. Буга чейин эч кандай акча каралган эмес. Азыр жаз келе элек, эми келди дегенде уже суулар тартыш болуп атат. Элдер бири менен мушташып, уже чыдамдары калбады да. Ушул боюнча көңүл буруп берсеңиздер, сиздерден сурайбыз. Бар мандаты өткөзбөй, айлык тарапка деп айлык тапарды. Өткөзбөй атат. Сизге сатып көтөрбөй, сиздердин атырга сатып көтөрбөй. Жок. Ар бир адам үйгө ар менен справка эме долларын байлап жылга ташыйбыз да. 10-20 адамга насаатын будай пушкаласы жооп, айрактарда будай бар азыр. Сол нәрсе төртмөндө жамбылда чачып береді деп турат азыр. Башкалар нәрсе бербейт. Биз ошол будай пушкаларга шуларга берчү элек да. Мына чоп калтыра болгондон кийин, мыйзамды болгондон кийин, мына не кереги бар өзү, мынада ар бир сок болуп келди. Селитра боюнча биз постоянно алат элек да бу. Мына дыйкандар нәрсе алды. Будай пушканда берчү эле барды. А эмнеге өткөрбөйт? Биз кече таможня балкам макул деп атат. Неме налоговый сенки бит документ нормально. Эсен деле өткөзбөй атат да бизди кыйнап. Неме деди? Өкмөттүн алып келди, өкмөттөн алып барды, справканы алып барды. Барана эсен булар бар деди, өткөзбөй. Келсең, моңду кылдым. Кече сүйлөшкөнбүз. Эсен булар мына. Өз Тажикстанда семен тыгыл болсо, Тажикстанга мекере бар эле семен мисалы бар. Балдар өткөзүп атат, 4 койду үстү өттү да, койлорду справка требует. Biz karşı emez, Gransan'ın karagan tuşkonu var bu. Değil var, Gransan'ın arı bir taşmat Aslanbek mi? Tekeliş verin, taşmat Aslanbek. Arslanbek, mında kılağız.
Geçe bizim obasyň hakimi dagı, rayondun hakimi dagı muna uşular buğuktu. Bular teskerisiňçe bizge aýtdy. Egerde uşunday kılıp bir içki postordu alıp berip jardam berseňizler dep. Bular delе uşunday dep atady. Bular dыйkandардын uşunday bir awalyna geçe dagı toora түшүnүү менен мамиле жасалып, анан кандай максаттарында коюлганы бизге азырынча белгисиz. Kontrabanda demeyelim, kontrabandan tosun diyor. Karşı emes bu. Arslanbek mындай. Biz aytıp atабыз, эгерде ошол аткезчилик деген болсо, анда чегараны бекемдегиле деп атабыз. Туурабы? Аткезчилик эки кыргыздын районунун ортосунда болбойт да. Аткезчилик эки өлкөнүн ортосунда болот. Демек, мамлекеттик чегараны күчөтүш керек. Ошол жерге коюш керек. Мына сиздин айтканыңызда биз 100% макулбуз. Geçe daha ошол суранып, бизге да мындай кийип өткүлө дегениңерден улам келип атабыз. Документтердин баардыгы бул жерде дагы Арсланбек дейт. Отушмадан мен жеке Edinin налог өткүлө деди, 8 миллиондон 30 миллионго чейин төлөбөсүңөр деди. Биз курсан болдук. Şu көчөдөгүлөргө бергиче акчаны пара берип жүргүчө. Мамлекетке төлөктө курсан болсо, эми мынтип кусуп аткан. Кандай бул эми? Biz suyun değil, mel mamleketke sadece 8 milyon bolsa, 4% olsa biz 40 bin adışı төлөп koyuyoruz bizler. Biz жақсы, misal için 7 maşına, 8 maşında sadece biz 20 mindən payda görsek 80 bin payda görürüz misalda. 40 bin mamleketke verse biz kursamız da. Siz aytsanız, ne ошондо 2 айдын ортосунда? Bir yersen böyle kıyın da biz nalogu etek, nalogu men tamoyna. Sizlerdeki законный документальный deyip bir налог başı gibi edeceğiz. Biz yesen bular var. Emne var mı ошо кеткен? Ana yesen kıyın balдар ana sıra. Kim? Kayсы? Moskaçan balдар. Ay жигит. Gelsen. Gelsen. Негизи кимдин буйругу эмне токтом менен турат? Buyruk var deyip, buyruğunları көрсөтпөсө buyruk yok deyip. Sen жигит, gelsen gitsen başlayayım. Emne geldi. Ya. Nereye başlayalım? Bana aldı balı yesen bakalım. Telefon çıplak oturur. Telefon çıplak benim oturur. Ular kızmat. Buyruk var deyip de buyruk. Buyruğunu da kadar көрсөтпөсө көрсөt албайт. Ular kızmat demez. Bunu savaşka işler için gelgen. Savaşka. Uşak savaşkalar. Kim? GKM'den kim bu жерде? Начальнигim men деп kana жана кечеги бала мен турат көзү мен атылгандар да бул. Ал баткенде мен Аслан деген бар, фамилиясын унутуп калдым. Sen deydi her bir adamga kirip dedim antistok nerede dedim bunu sık taklayın dedim. Az üstüne aparayım dedim. Batkende tutup atar dedim. 10 günden beri şakır aytap. Yana dedi kreditim vardı 10 bin sen koşup töre verirsin diyor dedi. Alişer kaydı? Alişer. Erbayev kayda? Koktoştu da çakırsana bunda. Ошонбай жанагы мындай болуп атат да, жанагы Баткен, азыр Баткенде бар, Баткен шаарга келе беришти. Төрткүлдө бар, анан Кайсуда бар, анан Интернационалда бар, анан Бешкент айылда бар да, 5 пост бар да айылдын ичинде. Азыр жекешкелер айтып атат, Баткенге $500, $1000 беребиз дейт. Бери келип böyle bayağı. Ötközbürsem bu çok deyip. Ana gece $500 vereyim diye ötközbürdü deyip. Min deyip bana. Dokumentalni bolsa 1000 veresin. dokumentalni tovarlar. Dokumentalni. Biz dokument olmadan 1000 verip ötközgem жақсы eкен да bu gündan beri. Анан кийин булар айтып атат, $1000 яка берсек, Hazır, buna hurmatlı депутаттар gelsinler. Geldiler. Al Cumhuriyet Kenesi'nin deputatları. Deputatlar. Siz bana çınız degenizden kel uqayçı bol bolsa bak ne dedim. Onu uktular. Bana hazır kıyımıdağız degenlerden var kaçıp da solduğun o жерде. Baya жарықты büyübüzgönde Tarakan kaçkanlar var. Demek bular memleketin düşmanları uşlar. Onu eldi kakşatıp, zardatıp buna rayonumuzun hakimi turat. Rayonda buna çegara hizmetinin jetekçileri turat. Militsiya hizmetkerlerinin jetekçileri turat. KKMB bunu jasavatkan iş uşul bana. Maskаны tağıp alıp kaçıp жүрүшөт. Alişer Mırza, sizin kollegalarınız. Biz karşı emesmiz. Kontrabandan toşkanı var. Мындай маскарачылык болгон эмес. Кандай жогорку кеңештин депутаттарынан ГКМдин кызматкерлери качат ушундай болот. Бул эмне деген өлкө? Бул эмне деген маселе? Бул эмне деген тартип? Biz suyun digelerde 7'nin налог өткүлө 8 миллион ашкандан төлөбүз. Мен аны түшүндүм. Адемин сүйүнгөндөн кийин муну капка кысканыбыз туура эмес да. Мен аны түшүндүм. Мына салык эмнеси боюнча мына тарабы бюджет комитетинде бұл салыктар макул деп атат. Bir tenge ver müddet alбай, 1000 tenge ver токтото албайлар. Биз ошону укалы деп келип атабыз. Мына бул жерде
атайын буйрук чыгарылган экен. Бир бүттүү бир терезе болсо, булар жан дилибиз менен төлөп койсок десек, мына расмий түрдө айтып атат. $1000 бересиңер, өтөсүңөр деп. Туурабы? Ушундай деп атабы? $1000 dedi. Ama $1000 kıymet dedi. Dokumentanı olsa. Adım saçın kelse siletra dedi. Ben deyikandaka 2200'den berem dedi. Bazarda 2300'den satып atады. Arzan berem dedim. Ama kısırgen sen dokumenken götürülüp de. Bular yolunu raskutarını ne tür? Esepleşim gerek de. $1000 kim berdi oda? Desem gütüyen balları. Ötközüp koyuyoruz dedi seni dedi. Buna sıfıra kap gelbesin. Mamleket. Bişkekten. Bişkekten bulsa ayılır. Aylığa gelecek. Aylığın içine. Kulunun aylı hükümetin içine. Yoksa tur emez. Besprider kulotat da bu. Desem. Мына азыр 20 кызмат берсем качып молдур дейт. Качан кыкайын будан жүзү ушундай болду. Эмне өткүзбөйм? Намысы кандай болуп калды? Aylı hükümeti tap gel dedi. Aylı hükümeti de kapardım. Aylı hükümeti spravka aldı. Bana bu meni işkere bir distribütünde abar kantinlerine düşüyor dese dağı. Hem bana da tüzük demek. 2 günden beri adamları izlep kana kim kança meşe varasın deyip bana cazdırıp yürüyorum aldı. Şu turu vardı şu. Öz zakonda var mı şu nesi? Жок. Андай нерсе жок. Nasıl var? Кыргызстандын ичинде bir rayondan ikinci rayonga erkin жүргөнгө кыргыз жаранын укугу бар. Бул бир товарлар эркин өтүшөт. Бул эки. Мен айтып атам, аткезчилик бул эки райондун ортосунда болбойт. Эки өлкөнүн ортосунда болот. Эгер андай болсо чегараны бекемдеш керек. А силер Бишкектен алып келаткан нерсеге моунда кылып ГКМди кан ичкич болуп калды да, кан ичкич болуп калды. Мына ачык, мына ол далил мына. Kişine Kuday'dan hem korkuşuydu gittiğin adamlarında. $500 bereyин dese жок, 1000 бересиң деп кечеден бери өткөрбөй турат дейт. Мына 10 жерде gün цемент, oldu bular. мына жерде цемент турат дейт. Мына жерде бүт баардык кайрак, бул жерде суга жер жок. Бугдайды сээп калбаса, Seyip kalbasa bir сери турат. Мына кече жамгырдын алдында сээп болсо, ошол жер семирткич деген ал эң керектүү мезгил учурушулган. Эртең кургакчылык башталгандан кийин эмне кереги бар? Муну мен ачык эле айтышыбыз керек, ар бир нерсени өзүнүн аты менен. Муну кээ бир кишилер чыккынчылык деп кыйкырып аткандар, чыккынчылык ушул болот. Өз элине, өз мамлекетине чыккынчылык ушул болот. Мына ошол элдин рызкысына бугдай себебиз деп, үрөөн себебиз деп аткандарга ошондо тоскоолдук кылгандан өткөн чыккынчылык бар. Болгондо дагы азыр айтып атабыз, алакандай жер болсо дагы бугдай себеп үлгүрүп калгыла. Себеп жагдай ушундай болуп атат. Бизге кошуна мамлекеттер нан чыгарганга, бугдай чыгарганга тыюу салып, un чыгарганга тыюу салса, биз өзүбүздү камсыз кылабыз деп аткан учурда мына ошондой болуп $1000 бересиң деп кекиртегинен асылгырлар. Булар сөзсүз кекиртегинен асылат Аллахтын тарабынан. Yok bir adam kim keledi? Allah'ın aldığı parat da var. Барат. Анан мына ошондой болуп качып кеткендин көрдүңөрбү? Жүзүн чүмбөттөп жабынып алган. Булар ошол кызматкер экенинде да күмөнүм бар. Мен уктум эле буга чейин. Азыр 3 посттен бириктирип, ставкасын көтөрүшүп, бүт баарын алып бир кишинин чөнтөгүнө топтошуп атат деген укканбыз биз. Сиз дагы мындай райондун акими катарында, эгерде биз эртең барып расмий түрдө муну өтө чоң чипи болот. Бул баягы азык түлүк коопсуздугуна көрсөтүп аткан саботаж. Эртең элден ачка кала турган, өзүбүздү өзүбүз камсыз кылбай кала турган учур келип калса, Кудай сактасын, түздөртүз ушулардын кекиртегинен кустурула турган мезгил келиш керек. Мына качып жөнөгөн бул уят маселе. Качып каяк өттү, ушунун аркасында өттү да. Кайда кетти? Мына бул жерден качып жөнөдө бул жерден чыгып бар. Hakimge de vardım, 2-3 yol varsam çok bolup kaldım. Kıynadık da gubernatorga çalsam ötközbe onda spravka dep hükümette vardım. Geçen gubernatorda oldu жыйында. Ал кишилерди Telefon көтөрбөйт, телефонда болуп. Жыйын болгон мен жыйынчы турган кыйнап. Бияктан тажик бизди атып кыйнап алса, эми бияктан бизди органдар кыйнаса, кандай болот эми жашоо? Бул айыл жерде билесиздер өзү. Башка жумуш жок болсо. Мен мэрийде курсан болуп документаны иштесек бизди ичин тушпайт экен десе, документаны шокпак тураштырып, един налог өссөген мында кыйнап алса, бул кандай болот эми бул жашоо бул? Мынандай бул буйрук жок да закондо нерсе. Ар бир адамга киришип кылып кел деген ады. Шундай кылса бүгүн өткөзөм деп турат. Эсенбү начальниги жакта, полковниги. Кайда жүрөт ал азыр? Баткендин областтык. Шундай кылып келди. Адам кыйнап, бул кандай бул жашоо бул эми? Ар бир адамга кирип чечек жалдырап, нештемеше боласың деп мен түнү менен жасап Экинде пост барбы жокпу? Пост бар эми ол. Немелер, интернационал бар. О жерде барбы? Границага кайерде? Кайчыдан кайдан кирет? Граница ал көп ал. О жакта эле граница. Граница бер пост. Бул неге ушунча бул
Şeyde Tacikistan sakasına bey. Meyil mına lazım 10 ta beda adam turadi. Post var tutmayın post. Post var. Tost qo'yganda. Chegarada post var, chegarada chegarachilar var. Chegarachilar ham bor, esenbulardan. Mana turgan esenbular nega borib shu chegarada jatmaydi? Bu yerda jatib olmaydi, tayyor tamoqqa borib. İlk rayonun ortasında post bo'lishi kerak. Bu mizamsiz. Bu внутри rayonu. Налог. Мол болғанға мал алып қалыпмын. Мына жерде тексереді. Қайға жүреді. Mal satqandan için dedi, aparıp sen Özbek Tacikistan'dan çıkıyordu. Ben bin derse bizde mal yok mu dedi ayılda. Var sadak da 4-cü gün mal bazı var, 2-cü gün Özgön'den mazar var. Özgön'ü ket tutkanlar dem tosur. Bu kopyalan verildi. Şu an kişiler dəldesin biz alıp tep. Anda bu yerde çoğuskan açar. Bana bu adamlardan çalsın, her bir adam bulmuş. Şu altırganda piyazı köy, bunu saçma piyaz ekkenler hep nasi alatmenen var. Köy. Bu da piyaz pişkanlarım, bu da pişkan. Bana aldık. 3 günden beri camur boladı. Alıp gelip kesip bizge nasi alçular da var. Yani naga alçular, bir de sadak var. Onlar akşakan albaydı. Bu da pişkanda bir bet olur. Ben bir verem benim saçımda. Sarmırsa, bunda yapsanız, bunun kopyası var mı sizde? Ya buna kopya akıl verin. Bunda Kopya kılıp ekleri aldı. Dokumentlerimiz var. Yaray. Ошол жерден сөздү уларды алды. Мына ККМ бунун качканы өтө кызык. Булар өзү силер милиция кызматкерлери билесиңер, ошо ККМда иштейбилар. Силер кандай бир форма жууп алып эле тура берсе мүмкүн чек жактан таанысыңарбы? Кызматташат да эгер эме болсочу. ККМ бунун кызматкерлерин тааныбайсыңар. Оштон экен. А оштон эмне кылып турат деген? Намыс жок, кайда качтырсың? Esenbulardan болады екен. Esenbu? Mana ошол балекеттин баары ушул жерде жатат. Өзү жок. Демек биз билишибиз керек да. Эми шулар жогорку. Булардан Таможнял туру сен документин нормальный дото тапты. Түшүндүм аны. Түшүндүм. А тиги жигит кайда качты? Силер таанысыңарбы? Оштан келген балаларды өздөрү тааныштырды. Силер күндө силер чогуу турасыңар да аны. Ким ал? Эмнеси ким? Званясы ким? Должен var. Аркада турат кесип. Жок. Өтө жерде турат. Алар эмне бул? Эмне качат? Vay jigitler. Vay jigitler. Barıp turasыңар, кимсиңер, эмнесиңер? Видео астына. Мына ушуну жигиттер силер ойлобогула бизди таппай калат деп. Ушул күнү ушул саатта ким нөөмөткө турду деп биз табабыз жигиттер. Gelmeysin mi beri kalay? Namusu yok hatta. Namusu yok. Forma giysiyle kesip tura öğresin Allah'ın. Gösterilen ağzını gösterip işte. Sen kimsin? Gelsin mi yakında? Ben 2-3 yıldır beni çakıram. Niye kaçarsın? Niye kaçıp otarsın sen? Yetekçi özgür. Jetekçin. Sen Cumhurbaşkanı Keniştara jetekçi emas mı? Yetekçi olsa bizge geldi. Sen kim? Familiyan kim? Ne görsek burada söyleyeceğim kayda. Mesela maşına değil mi? Kaysı maşına gel? Jür alıp gel. Gündem mi çalıp yapar yol takasın? Allah suyu kileteyim getiriyor. Ошондой токтом бар экен эмне качып атасың аны? Жок. Эмне 1000 доллардан төлөп атасың?
Kana jana Arslan qayda? Arslan. Arslan gel. Gel Jigit. Bana geçelim nasıl? Şulardan var. Benden $1000'dan тұрады. Балдар өткізбей қойды Баткенде мына мен шофер 10 күннен бері жатады бар. Бұяқтағылар мен мысалы үшін барғанда шок фактор осы сіздер өзі қойып жіберсеңдер мынандай қылып кел ана документке барғанда документ мына айтады Баткен таможнясыменен налоговый сегіз бар жақсы деші. Sementin neyse mi lan? Sement durar. Hala gel hala. Sementin seyretten sonra sement. Документ болса мейлі апарып іштер алып көресің. Ya. Senet dökmen görebilir mi? Жоқ, sementkini көрсөтпөгүлө. Булар суроо коюп атат. Эмне үчүн өткөрбөй атасыңар? Sementten ne götürmeye tas hazır? Sementti. Қандай семент? Өткізбегенім неге? Ана аз білмейміз. Үлкөтсіген ноқаттан шығып атат. Осы ақсу, универсал. Оша кетіш керек. Мына ичаты, мына ақсудықы. Бұл келтіріп құлынды деп тұрады. Қолшаты, сама вывоз деп тұрады. Қолшаты жоқ құлынды да. Евесі жоқ. Сіздердің қандай жұмысыңар бар? Шот фактурасы жоқ. Сіздердің қандай жұмысыңар бар? Сіздердің эмне ишиңер бар? Электронный шот Егер фактурасы. адам өзі тартып келіп үй там салам деген болса, сіздерден эмне катоодан өтүш керек пе? Өзіге 23 тонна алып келіш, по-моему, бұл. Реально? Өзүнө алып келер, саткан алып келер. Егер документтери болгон болса эмне Ошо документ жоқ ішінде. Ким ташып келип атат мына? Ээси ким? Кимге алып Магазин берет? var abi. Royal Stroy деген. Бұяқта иесі жоқ. Мінекей. Енді құлынды деп қойған все. Қолшаты Нұрсұлтан бара деген да. Сен материал бар да өзі болған. ИП Нұрсұлтан, там Royal Stroy бұл, ошоға жазылыш керек еді. Бұл ақшуға кетіп атпайбы. Мына ақшу. Aksu da bu bayağı firma ayaktan çıktı. Ооба. Мына фирма, завод жүктеп атат. Ноқаттан. Ақшуға беріп атат. Ақшу келтіріп құлынды деп жазып қойып атат. Oğlum yazılgan. Pulunu ver adam Kimге ya. бұл? Kimге? Сиздин кандай жумушуңуз бар кимге? Налог veriyor. Эмне жумушуңуз бар сиздин? Ешіміз керек, учетты алышымыз керек та. Учетуңарды башка жерден алып алышат. Силер эми ушу эки тоого алып өтсө да кимге алып баратасың, кимге соесуң деп сурайсыңар. Тартибине коюш керек та баары. Тартип каерде жазылган? Законда. Кана токтош. Токтош дейм. Мына эмне мырза? Мына бул киши мыйзамдуулук боюнча Кана цементтин ээси бул киши. Айдоочу экен. Нокаттагы цемент заводунан алып келатыптыр. Колунду деп көрсөтүп турат. Колундуга барып төгүш керек экен бул. Кимге төгөт, кантип төгөт, кандай жумушуңар бар? Узатпайтел. ЮКЦ. Получатель осы ақшу, универсал. Ошо кетиш керек. А булар мынакей печаттар менен. Ошо кетиш керекпи? А булар келтирип құлынды жазганда шофер жазып койгон. Пункт назначения.